Oye na se ele kedwo ke bia ane sono bi dwazo si ele boko yin aroba anola bia ha modo okurora na se edon wani o mwese be fro hoja na ro gbavro bengbunra mwese yo mo le bo gbanma ho bara nzoni eja ke kpare yele tu wa ma nzima mane nia e kan ha besima meka otumfuo asante hene odukumase odie gas mo wonzima azrazura ezukwa enne bedobanyi ba mi mu akoti yeria otumfu ebuke jima wonzandramanu mo yutunu banya biaje na bedabesa ho benwa na sienzima lengbulini amahene bese bedabe befe sebesi bekan ake bedaba le bedabe na se bankura ba mwa nzimani a ane boni ye yutunu yewra yengengreba benia ejima ehimo otumfu ebukela ngbavre ne mraga mogonu ho oya nka na yede yenzima lengbulini amahene zombra bwa ezukomo gana gas ele fam manzama mana na la yimo ebekro ke be prebe dia be wonya adwun bi ke ezukomo olaken la ye vie yede bie ya manzama odai onyaduma pare cheche sibemu otumfo le die na ofie zezi esu azo be be dia an be shebe go be kodokun an beri mo be zenia imala ezukom gbole lule edo waja breke se bre boy wi aroba ne sero gbavro blengbunila zoni dwoka yene zehele ngbulumo ni amahene mo wanzama anyuru woronwa nzoni ejaka yuwodu ohwo alengbulini amahene mo wanzama azre ne azura okiye je mo yetena kene ne ya nzama ne adopasa azehe yegbani mo belietira bekroka ba bonzama ne abure na tumvre awureka kwaka motos nsala eheti ye dwaso ke obali ya bonzama oba ho ya pepe ye nzaman mo bendi obo mo yere kama do wojere bo ahake eyore bongbanyin ahoba etonye ne a otumfuo odukumase o odienzama ezukwa otumfuo wokumase no kugana gazan mo wonzama zrazura onya hye wonu ha ne bedobanyin na bania eka ha ani yeke ele bokpanyin ahoba na nzama rekana o aso yenzima ngbayima mo bo kara be de nzoni adwon ye belebe manzama manenia biale ejakete bu a mo di Facebook ni azon ha mo meni yo boba robala ngbani da ben dwone be nwuke suwa mo be vizura be yede bia so a oba boa ezu avrane abure nana kufuado ole sezi esu azo zohania otumfo no ko le sezi esu azo a edima wo yamo yazrezo na yamo eskom ye dienzo de bia fia ya boy tunia sebenwi bediken besi babo abrela anu gwase ye bre gwa bonwa be gon le die esku ya bia ye de bia kwa wo esu azo na be de bre die be ribaseti ben dwone na kribie dede ye benonga ne bangambenzo amane mo meni le fanu abada ba avanu bia sebenzia yam kamagri die maala Queen Elizabeth ye betione ewiaika ewiaji ya lo bre yenzima ngbanima be die ne nzunne de bie bre ye ba bwanzimania mo be gomala dwuno be suwa anyuholela anan yenzima die ne adwuno tan ye bre fa ba nzima ni nyane hye mo otufu la yela yimo awo yetumvre awureka kwaka adwunu nke okrokobo ye bwanzima na wonna moke bezike ba mobra kparelati obo ya obedi benumnya echetia belebelolua mo benele tumanzone na omu okoti omu ojurika biara omu ojurika biara osenti ala ka mola adwunu kparela nyamre oyirai nyamre mo nyoche nyamre fondeba wo mo meke biara moti adre biara mo bele nya beru azura nyamre mo ma badan na kesimo krokan zima no ko ba yela oba ye so hani ala zoneti abari abure zo na banjuru meni nwa eja noje ne wrasin jasen zima ne benzima mo be kroka be setia na be manu meni mu arobure ni amane zo hani aburo dumanu ti ale dwa be no ale dwa be na
ke na re ba hye na ba start ke be ya bure anse ba hwomanzo na imo ye be dwone ya be dike ni otufuo se be nwu be dike otufuo asante hene ni ejima mo ebuke anga ejima ze hene anya baba dike ejima evinde Ghana mare ni onrenzama na beda ko bazukwa yo sentiareke ajapade mo kotu wo yenzama azrezo abrodumaniti hari dwabenna bezie bekiala bedi mangale ku na Elizabeth ebedi onala se bangachi a ye ba subenyunu dede kapita mo benyi ba abon so banweke ebramo brebola ene brakpare ngara bayele tundela krofofre ezie ba do azre